تو دربات گلے راج شمار جوارچ کو جایت مدام موش وشال باتیں وشیان شادیاں باتیں احساس حال سیلاب آماچین نوشکی نومبر 2022 احساس ویلفیئر آرگنائزیشن بلوچستان ضلع لسبیلا و ضلع نصیر آباد بعض سیلاب آماچے دماغ وتی وسوا کا کمک کتگانت میڈیکل کیمپ ہم قائم کتاک دوا و درمان کیش مالی کمک بشانگ و تمبو گدو چمپال و کمبل و راشن ہم بہر و بانگ کتاک ضلع نوشکی سے پیملی ہم چا احساس نیمگا مالی کمک کنک بیتاگ کیشانی لوگ کب تگانت احساس منت وارنت شمع کلانی کے ایوڑیں وحدہ شما ہمراہ داری کتاگ اللہ تینا مالی کمک کتاگ اللہ تینا سامان و راشن داتاگ ملک و در ملک کے کلیں کمک کارانی لک منت منا امید کے چوشیں کاراں ہچ بر وطا پشت نگے جا ملک و در ملک واجہ برات بانو کے گہار ہاتھ نیما کیا آگو احساس امرداری کنت پاوتی بزک پاوتی نیزگار پاوتی درت پوچھاں شما ہر جاچ کو جایت مدامی سلامت باتیں بے وسانی وسینت احساس بے کسانی کسینت احساس احساس ویلفیئر آرگنائزیشن بلوچستان